Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге тағы да Айка Лав. Бүгін мен достарыма пранкты деп жасайтын боламын. Ол пранкты дебитті жасамас бұрын мен сіздерге оның не екенін түсіндіре кетейін. Пранкты дебит ол WhatsApp-тан бір әріпті жазасың. Сол әріптен шыққан сөздерді қосып, сөйлем құрайсың. Соны жібергенде өте қызық және күлкілі сөйлем болып шығады. Соны оқыған адамның да реакциясын көру өте қызық. Сондықтан кеттік. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Падаю как капли с небес на твое нежное тело, руками касаясь, мы кружим сейчас и здесь. Пока с нами любви дар касаний, ты неистово буря лавина. Поднимаешь во мне эндорфины, я кайфую под ритм латино. Вспоминаю счастье, мотивы с тобой, с тобой, с тобой. Ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. На стекле пропадают две полосы, и тебя даже не знаю по имени, но забрала с тобой скорость. Это любовь, быть с тобой непристойней. Давай, малыш, посмотри мои очи, ведешь с тобой, заболели мы очень. Все, что захочешь, просто поверь, отложи этой ночью. И даже если мы с тобой больше не встретимся, просто знай, детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Мында көрілген смайлик жіберді. Қазір осы смайликті жібереміз міне. Мінекей не жазады екен. Достар, осымен біз пранкты 9-ті осы смысға аяқтаймыз. Бұл пранкты 9. Скажи привет. Вот жібердік. Енді біз осымен аяқтаймыз. Мінекей. WhatsApp-тан шығамын. Мінекей достар, бүгін біз пранкты 9-ті аяқтаймыз. Сіздермен болған Айка Лав. Және егер осы видео ұнаса, лайк басыңыздар. Және де қандай видеоны менің каналымда көргендеріңіз келеді, соны комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Ал егер бұл видео 20 лайк жиналса, онда мен лайктағы видеоларымды сіздерге қосып салатын боламын. Сіздерде лайки деген приложение болмаса, онда сіздер менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Егер бұл видео 20 лайк жиналса, сондықтан тезірек лайк басыңыздар. 20 лайкты набирайте тек, мистер жақсы көрем. Сіздермен болған Айка Лав.